Yes, bakunzi babohoka ukire TV rero reka nongeye mbifurize ijoro ryiza kuri utwo mu masaha by'umwihariko turiho ubu tuvugana ndabasuhuje rero mbahaye ikaze muri ano masaha ya nimugoroba mbifuriza kuguma kumera neza guhirwa mu byo mukora byose. Ni amakuru rero agezweho arebana n'umutekano politike na diplomasi, tugiye kuba tubabwira byinshi bigiye bitandukanye by'amakuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba. Turaza kubabwira yuko Ubushinwa bwasabye AFC makumyabiri na gatatu guhagarika imirwano ndetse no kubahiriza icyemezo mpuzamahanga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kandi abasirikare n'abapolisi bahunze Uvira barimo baraburanishwa by'umwihariko i Karemi nyuma y'uko bitangaje ko hari benshi by'umwihariko bagize gutya bakaba bahunga ndetse batanarwanye. Turaza kubabwira yuko AFC makumyabiri na gatatu iri kwamagana Uburundi buri gushinza gufata bugwate impunzi z'abanyekongo ku mpamvu za politiki. Abayobozi ba makumyabiri na gatatu Ifizi Uvira barashima uruhare rwa AFC makumyabiri na gatatu ikomeje kugira mu kubohoza bimwe mu bice bigiye bitandukanye. Byose rero tugiye kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo gatanu kuri gatanu. Gusa nyamuneka mbere yo kugira ngo ibintu tubyinjiremo nyuma tubanze dusuze abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko ni abantu b'agaciro gakomeye cyane. Badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi bari mu gihugu cy'u Burundi, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, bari hirya no hino ku mugabane w'Uburayi. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Si ibyo gusa kandi banadukurikira by'umwihariko bibereye hariya Canada, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Tugiye rero kuba dukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye. Nyamuneka tugende tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze, dore yuko rwose nicyo kintu kiba kituraje inshinga. Twirukanse cyane rero by'umwihariko turaza no gukomeza tugere tubapudetinga iminembwe. Turaza kuba tubabwira uko situation ihagaze by'umwihariko. Turaza kugaruka gato tubabwire uko byifashe hano mu bice muri bice bya za Masisi muri teritwari ya Warikare. Hari amakuru menshi akomeje kugenda ahaturuka. Turaza kuba tubabwira uko situation ihagaze no mu bindi bice bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga tubabwira uko byifashe. Turaza kubabwira amakuru menshi cyane arebana n'umutekano politike na diplomasi, tugende tubabwira uko bimeze. Nayo mpamvu nkubwira nti uze kuba tayari kugira ngo ibintu atuze kugenda tubyinjiranamo gatanu kuri gatanu. Sindi butinde rero nyemera duhite tubabwira yuko nyamuneka turi kumwe na muganga gakondo umwe babakoraho rikaka, ndavuga abarwayi uya avura indwara z'amoko agiye atandukanye zirimo ibitambukano, amarozi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Mugane muri benshi rero by'umwihariko kuri nimero ya +243 8086 84 iyo nomero uyandikiye ntako kanya hita witabwaho ukavurwa mu buryo navuga ko bwihuse. Sindi butinde rero nyemera dukubite tubangura duhite duhera kuri ino nkuru by'umwihariko y'Ubushinwa bwamaze kuba rwose bubugira icyo bubwira AFC makumyabiri na gatatu mu rwego mpuzamahanga. Rero urwego mpuzamahanga rw'Ubushinwa bwiyunze ku bindi bihugu bisaba umutwe wa AFC makumyabiri na gatatu urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhagarika imirwano mu burasirazuba bw'iki gihugu no kuva mu mujyi wa Uvira ndetse no kwirinda kwigarurira ibikorwa byabo mu zindi ntara by'umwihariko na Tanganyika. Ibi byatangajwe rero na Ambasaderi Sunili kuwa gatanu tariki ya 19 mu nteko nshinga amategeko y'umuryango w'abibumbye Loni, ubwo hemezwaga umwanzuro wo kongera manda. Ubutumwa bwa MONUSCO avuga ko izina rya guverinoma y'Ubushinwa Ambasaderi Sunili yasabye AFC makumyabiri na gatatu kubahiriza ibyemezo bikomeye mu myanzuro mishya by'umwihariko ya Loni. Yagize ati mu minsi ishize umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo warushijeho kuzamba bikabije. makumyabiri na gatatu yagabye ibitero inigarurira Uvira, ibintu byateye impungenge zikomeye. Turasaba makumyabiri na gatatu kubahiriza ibikuye mu manyanzo by'umwihariko w'ibihumbi 288 ikava byihuse mu mujyi wa Uvira n'ahandi hantu igahagarika ibikorwa byose bya gisirikare n'inyungu
ingo zabo kanirinda gutera intambwe igana ku zindi ntara by'umwihariko Tanganyika. Ni ngombwa kandi kubahiriza agahenge no guhagarika imirwano. Ambasaderi Suri yashimangiye ko kandi Ubushinwa bushyigikiye byimazeyo ubutumwa bwa MONUSCO, inasaba ibihugu bigiye bitandukanye by'akarere gushyigikira inzira y'amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi ku rundi ruhande cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yari iyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshingamategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano i Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe, by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano, by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye, kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishyira akarere mu kaga k'intambara ishobora kwaduka hagati ku mpande zombi. Anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada bigatanze urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatwa ibihano bikomeye, basabye ko habaho uburyo bushobora buhoraho bwo kugaragaza, kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwageze ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye kubiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu
byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo, banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu y'Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono